आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी आहान बदमरु ओइबा पाउ मुख्यमंत्री एन बिरेन हाइरी राज्य अस्ता कोविड-19 लाइचत थेंगमनबदा चंकिबा सेनफमगी व्हाइट पेपर अमा थासी कुनिथोइदा विधानसभा पुथोक लगनी मणिपुर विधानसभा ngasi tungan budget demand 3 की lupa कोटी लिसिंग अमगा चामरी मरफु तरुक लाख 3 लिसिंग कुलुमदोलोगी सेनफम पास तौखरे केंद्रीय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के राज्य मंत्री रामदास अठवाले ngasi पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सिंगदा TLM किटचिंग एन थोखरे मणिपुर नोमदा ख्वाइदगी नेबा चांग ओइन हौकिबा पुंग कुनमरी दा कोविड के अनोब केस अनि थेंगनखी अमसुंग प्रधानमंत्री हाइरी अवोंग पोकलमदमबु आत्मनिर्भर भारत की मपुंग ओइबा सरुक अम ओहेनबा मयाम पुन्ना होनमिनगदबनी लेबाग अचिना मालेमगी लाइचत ओइबा कोविड-19 मायोक्ता पुन्ना अमत ओइना लानथेंगनरी लमदम सिगी मियामना सखंगनरबि मियोय कयानासु लानफमसदा माइ पांगनबगी दमक आकाशवाणी इम्फालगी इपावगी खुथांगदा मिपुंग खुदिंगमंगना अराइबा थोंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुट तरुक लामना लैनबा माइ मिट अमदि खुचा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी आकाशवाणी इम्फाल इसे मेक इबा ओकेंद्र खुंदोंगबमना कोविड-19 ngathonaba miyamda appeal tauraduna hai Mayambu Okendro Kundumna Kurumjari COVID-19 लाइचत असिदगी ngathoknaba khwaidagi pharaba pambaidi section ba haibusina oidi lengakna लाइचत asi thingnaba honariba asigi mathakta akhoi punamaknasu wakhal taminaduna लाइचत asidagi ngathoknaba tangai phadaba niyom ohum khak ngakna chatminasi akhoi khudimangna yumdagi mapan hek thorokpaga face mask soidina upsi sapon natraga hand wash sijinaduna खुदसा सेंग हमदोक्सी अमसुंग मी अमगा गी मरक्ता फुत्तरुक सोशल डिस्टेंसिंग थमची सेक्शन बहाइबसिना इसागी एखोइगी नुसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइसेट असदिगी कनबंगम गुदरबनी मियामबु अमुक हन्ना कुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर कोविड-19 लाइचत थेंगनबदा चंकिबा सेनफमगी व्हाइट पेपर अमा थासी कुनिथोइदा मणिपुर विधानसभा दा पुथोकलगनि हाइनंगसी मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन सिंहना सभा दा थाजब पीखरे सभा दा हक्सेल डिमांड खनबगी पाखुम पीरदुना मुख्यमंत्री हाई मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन निमित खरेनिगी मनुंगदा थबक हौरगनि अमसुंग डॉक्टर चहुम लौनबा थौरांग तौरी महाकना हाई राज्य असि ओइना डॉक्टर की सेंक्शन पोस्ट असि लिसिंग अनिगा चामगा कुंथ्रानि पानी मसिगी मनुंगदा हौजिक पोस्ट 473 हांगदुना लैरी महाकना हाई राज्य असि तोंगान मफम 18 दा राज्य सरकारी कर्मचारीसिंग लैनबा ट्रांजिट एकोमोडेशन साबगी थबक चथरी मसिगी मनुंगदा खरा अमना साबा लोइदुना संगाख्रे लेमोरिबसिंग सही असि मार्च फावबदा लोइसिनबा होनरी मसि लोइरबदी कर्मचारीसिंगना मखोई पोस्टिंग मफमदा लैफमगी खुदोंगचादा मायोकनबु वाकत लैरिबसि कोकलगनी कर्मचारीसिंग करिगुमा मसागी पोस्टिंग मफमदा चलमदबा थोकलबदी मतिक चाबा थबुला खटकेन हाइनसु महाकना मखा ताखी श्री बिरेन हाई राज्य सरकारी कर्मचारीसिंगी रेशनलाइजेशन की थबक यंगसिनबा चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन ओइबा कमिटी अमा सेमले मफम 15 रुपा करोड़ अहुंगी मथक संग ट्रांजिट एकोमोडेशन मफम मरी मंगा अमा संगाब लोइखरे अयाम मार्च अप्रैल भोगी मनुंगदा लेमहोरी मफम 10 मरी सी संगारगा मदैदी पोस्टिंग चत्तबा ओजासिंग पोस्टिंग चत्तबा डॉक्टर सिंह पोस्टिंग चत्तबा नर्सिंग दो एज पर द सर्विस रूल्स मोगी मथकदा कोइना एक्शन लौबदा मोइना सु सावररोय अदे अखोइदसु अखोइगी अवार्ड लेतेवा ओरनि जदुना डॉक्टर चहुमुक MPSC द लोगदोरिबसि जस्ट ngasi mani mangani gi manungda MPSC function tawrani adu hek tawbaga lawnanabagi process khudakta ai moida request tawkhre aduga loinana rationalization tawrapaga loinana chief secretary gi makhada ai singda doctors nurses singi walibasing se darkar leibasing du rationalization tawgai minimum requirement du madu haibasi ai thamnab honage haidana assurance pijari मुख्यमंत्री हाई कोविड-19 लाइचत की ओइना तोंगान हेक्टगी फंगनिब अपुनबा सेनफम लुपा कोटी 9 लाख 15 मसिग मनुंगदा हौजि फावदा लुपा कोटी 15 चादिंग तौखरे मुख्यमंत्री हाई N95 मार्क्स लेबे वाथो कमरी लेनना विजिलेंस विभागना थिजिल्ली थौदोदो चेनबा मिय खरसु फारे कमर्स एंड इंडस्ट्रीज मंत्री थोंगा बेसवाजित हाइदी नेशनल हेलूम सेंसस रिपोर्ट 2018 की मतुंग इना लेबाग असिदा लूम प्रिजर्वेशन अमसुंग प्रमोशन की हंथजरबसु राज्य असि ओइनदी सही ओइना लेपन हंगलकली मागना हाई इंग 1993 हौदोखिबा हेलूम प्रमोशन स्कीम की मखादा कुमसी सही ओइना फिसा को 2,250 पीखरे मंत्री हाई
Raijasta House Industrial Estate ahum mathau ningthina tawduna miyo kya thabak piri Chandel Senapati amasung Churachandpurda sarib Industrial Estate chada mapudra losilakle Imphal East amasung Tamenglongdasu Industrial Estate chanaba thorang leire National Health Census Report 2019 ki matungina ayamba state singda ekhoigi lungi preservation aduga masigi promotion chi handarakpaduna manam warga census ta ko reporter reflect torga laibani machi mani India national state ta comparatively Manipur na highest ne kogi chahi khudinga handadi hankalai ado atopa state singda di handare ado sunatana ekhoigi ngasi pisabajing sina bazar chatpana trika tuan ba hamda chalakanda haibadi export ama laiba chatpa je pm lok chapa je bazar ka matam da ma number India gnu du mange adana madugi portu leitena ba haidana ekona fully implementation ngamdarga su ekoi sarkar na partially implementation je hore maduna karino hakan helum and handicraft delivery scheme mana ekona on call da koi magi yan je ekona piba adamana asaba fido ekona lobirakba aduga not only ekoi reverse khadagi natim mase ekoi association helum and handicraft ki sector da so ekona masi apam khudum tulon paikhali Works Mantri Thongam Besoje Nangasi Manipur Bidhan Sabha da Haikre Mori ge Trade Center Semjin mi thabak sahi asigi April May faw manung da loisilagani Congress ki di kolongthang hanglak paguhang amagi paukhumda mantrin hai Center da semjin mi thabak mamang sahi da haukhibani Bharat Sarkar gi AS policy gi yenglaga international standard matung ina semjin sajin mi thabak adu paikhat pani mahak na hai madugi damak lupa koti mala humdra humde kaithokle physical work sa da humphuloi sille financial work na sa da nifu taruk yaure Sri Kolongthang hanglak patupa wahang amagi pakhumda Shiksha Mantri Sorakhabam Rajen hai Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya gi sel thadabi mawong asi kendra gi chadama phudra amasung rajya gi tarani magna hai kendra amasung rajya ani magna matam chana sel thadu I amasung senpham madu school committee singi khuthang na thadu I mantrin hai haujik full time ojani phumari amasung part time oja kontra humdoi lei Manipur Bidhan Sabha ngasi tongan budget demand tet ki lupa koti lising amaga chamni me putaruk lakh kuntaret lising kurumdoi rong apun ba senpam pass taukhre paugi marak thatna atenba break ama COVID-19 की वैक्सीन असी मखल मखा कया की चांगिंग तौरबा मतुंग पुथोरकपा ओइबना हिदाक असी खुदोंग थिनिंगाई ओइदे वैक्सीन असिना हक्चांगी गाथोक जनब शक्ति हेंगत हनबद नतना अदोम अमदि अदोंगी इमुंग मनुंगबु तेक्ता कायदना थमगदौरिबनी वैक्सीन असी की दमकता अदोमना रजिस्टर तौबिद्रिबा ओइरबदी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम दा मिंग चंसिनबियो वैक्सीन असी मियामदा थेंखांग नाइना कापथोकनी अहानबदा हेल्थ वर्कर म्युनिसिपल वर्कर अमदि फ्रंट लाइन दा लेबा मियोइसिंग मखा ताबदा चही यांखैदगी हेलबा हाई रिस्क ता लेबसिंग अमदि चही यांखै शुद्रिबा ओइरबसु अतोप लैना लोइनदुना लैरिबा मियोइसिंग वैक्सीन असी कापथोकलबा मतुंगदसु मिपुम खुदिंगना कोविड-19 लैना असिदगी ngaktoknaba hanadagi induna lakliba chatna kanglon sing ngakna chatpiba asi adomgi tangai fadabai thodangni paujenjariba National Health Mission Government of Manipur tabiriba pawasi akasbani Imphaldagini Kendra Social Justice and Empowerment ki Raja Mantri Ramdas Athawale nangasi person with intellectual disabilities singda TLM kitching yanthokre Imphal ki Palace compound ngasi pangthokiba tharuma mada kitching adu yanthokladuna mantri na hai Raja asgi disabled singda akanaba kema mamaki mantralayna Imphal da pangthoknaba tharang tauri mantri na hai And now I am going to assure you that after 2-3 months in Imphal or any another place we organize one camp, EDIP camp, with the help of Alimco company and Government of India, the Social Justice and Empowerment Ministry should organize this program and will distribute the equipments near about 5,000 disabled persons. Lok Sabha MP Dr. R.K. Ranjanna Manipur Central Agriculture University Makhada Chanaba Mafam Amada Citrus Park Linkaningbagi Apamba Phongdokli Imphal Lampel Pataleba Central Agriculture University the Pangtokpa Numinik of Awang Nupot Lamdamda Citrus ki biodiversity Yokatpa Madi Masida Sendalamp in a season of Matang the Pangtokpa Nasan Seminar Hudopki from the Wangang Bada Dr. Ranjan Hai Nasan Seminar Stagi Panglapa Kana Wapam Sing Adu the Yumpam Oilaga Citrus ki drop Nasan Policy Masemba Yagani Magna Hai Pradhan Mantri Narendra Modi ki Atmanirbhar Bharat Madragi Makhada Vocal for Local Ripanamadu Panghan Bada Seminar Asina Saunamateng Oigani I feel that there should be some national policy on Cyprus. It has to build what are the causes and all kinds of scientific management and interpretation along with documentation, all in forms of regulation
may be able. So I therefore hope after the deliberation of today's national seminar, there should be some step so that we may have a national policy on Cyprus. Manipur da nomuda khwaidagi nema sang oin haukiba pung kunmari da covid ka anob case ani thengnare positive oiba mi amata sikhibagi paw laite Raja Haksel Vibhag ngasi ni mudawaram thokiba cherol amada hai haukiba pung kunmari da Imphal West amso kaksing dagi mi amamam covid-19 positive oiba thengna ki masige loinana apunba positive case ki masing lising kunma panchani kunma sure haiba mata masigi manungda covid ka anaba mi tara naba faduna research thokiba loinana naba phakiba mi gi masing lising kunipan chatret kunma pan sure नाव फरपकी सांगसादा मरपुदानी पंदास्मिक मरी अहुमनी राज्य हौजिक कोविड की एक्टिव केस मरपु हुमदई लैरी भारत सरकार यूथ एफेयर स्पोर्ट्स मंत्रालय की मखादा नेहरू युवा केंद्र सुराचानपुरना जिला अतुगी बुंगलोन यूथ क्लब 1953 कुन की ओइना आउटस्टैंडिंग यूथ क्लब की मना पीना वखल्ले मना आछि सही खुदिंग ओइना थोइदो हेंदो थबक तौबा यूथ क्लब सिंग द पीबनी मना आसिदा सेल ओइना लुपा लिसिंग कुन मंगा अमसुंग सर्टिफिकेट अमा याउरी Federation of Government College Teachers Association Phegokta Manipurna mukhogi dabi sing taksin dona ngasi degi thabak lepe khongjang changsin ba haukhre mukhogi khongjang asi tare chuba UGC ki tolop amadi niti niyam sing chana hanabi hukum thokri fawba chathagani hairi Akashbani Imphal dagi paw tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi awang nupot lamdamu atmani ba Bharat ki mapung oiba saruk amu ohina ba pungna mona hona minagadabani Assam dangasi video conferencing khutangda Mahabahu Brahmaputra project haudokpa Dubri Fulbari thongi jatra hunba amasung Majuli thong sanaba bhumi puja pangtholoba tungda Pradhan Mantri na hai ngasi gi numit asi awang nupot lamdam maru oina Majuli gi miyamgi aitiasi oiba numit amani magna hai lambi thongi phibam phagathan bhai basi awang nupot lamdam gi oina achouba singnaba amani adubo maikai asida kumangyang sina thabak paikhatli Sri Modi na hai Majuli thong saba asina mafam adugi miyamgi matang kuina tanu laglaba dabi adu thonghan bangam lagani Pradhan Mantri na makhata na hai Dubri Fulbari thong asin awang nupo raija kayagi marakta sathok chachin tawd hena kudong sahal lagani Lishing ani kunmathu kunithui kendra gi budget ki pauda leibag asta research and innovation gi lamda ina sakhor hanaba selthru mantri Nirmala Sitaramana science and technology and art sciences ki lamda thadaba senpham mamang saidagi sadra kuntra hengat hele Srimati Sitaramana ma ki budget ki warol da high innovation research and development high pasi hanta ki budget asigi maru ibu wafam taru ki manung da amani Indian Information Service के senior officer N Venudor Reddy ने AIR News के principal director general ओइरे महक 1995 बैच की IAS ने महक से अर्थ मंत्रालय के Department of Investment and Public Assets Management के joint director ओइरमी श्री रेड्डी ने PIB officer on special duty ओइने सट खरपा जयदीप भटनागर की मोहत चिल्लगनी हौजिक सानबगी पाउदा Imphal ki Sai Sports Complex se chathari batara mathui suba Sahid Manoranjan Singh Memorial State Level Open Football Tournament ki ngasi ki match ta Classic Football Academy ne nisabu panjal amasuno da thoikhre Artificial tapta sanaba ahan ba Amphal Cup ki ngasi sani ki ba match ta ne suna FC lamjabu panjal ahum ani da thoikhre atoba match amadana LYGSEDA longpi na KYBO bu panjal ani amada thoikhi Ahanba Case Prize Invitation Badminton Tournament ngasi dagi Jiriba Multipurpose Sports Complex ki Indoor Stadium da hokre Manipur Badminton Association ngin miyeng makhada Jiribam District Badminton Association sinba tournament asida Thoubal Kaksing Bisnupur Jiribam Imphal East amasung Imphal West amadi Kasargi Hailakandi Jilagi sanaroi singna category ni pana sanaroi cham humbutarungna saruk yari Loishilakpada COVID-19 ngal thonaba face mask upa phutruk lamna leiwa khutsamadi maimit tarutana na thamba haiba asama thong ahum singang na setpinaba amuk hana ningsingjari aroibada maroiba pau amuk hana Mukhyamantri N Biren Hairi Raja asta COVID-19 lachit thengnabada changkiba senpamgi white paper ama thasi kuni thoida Vidhan Sabha da puthok lagani Manipur Vidhan Sabha na ngasi tonga budget demand taret ki lupa koti lising amaga sami mai putaruk lakh kuntaret lising kulumdorong ki senpam pass taukre Kendra ke Social Justice and Empowerment ke Raja Mantri Ramdas Athwale na ngasi person with intellectual disabilities singda TLM kitching en thokre Manipur da nomuda khwaidigi nemba sangoin haukiba pung kunmari da COVID ke anoba case ani thengna khi amasung Pradhan Mantri hairi awang nupo lamdambu atmanibar Bharat ki mapung oiba saruk amu oheneba meyam punna hona minagadabani Paulo Izare